but now Joseph ngun iru ba ka don kata ka serngiu ane kata ka jingyo ilupa siapang ke eke ban saja yau nong penim jongi uji sukres don ke jing dai ka bajan ma ka don ke jing dai ha ka jing itu khana siapang Joseph ba ka jing syakri ke jong Jisu wangila ban i sibun ba ha ka tes men ka ma nganget chegi ha ki nikal nong ki ba saukwe sedien ingin sanang yo shu ya kajing syai halor jang kini kibenta rengi sukwa ban les sang ne bat kemjo ru gan ra chaka kajihi kai ke bangila ban i na kajing mu Joseph ba kajing mu jonga ba pi au di ublai u ba ni syakri u di ublai u ba trei girukom trekam jungu ke balong ki ba per dai na kamda ban pendep ya kajing temu ke jungu u kumba ya Jisu dai Ketien jumlai hakapor bala penbaptis yu Jisu kong Gospel jong Matius nong balai ke dekat bakan yawang uniu diu kun janga hau baga bat ngas ngau bah yau Jisu la dau blai bo kupa komba u Jacob la yau Joseph nang ta susu kakam kabaki kun jong Jacob kile ke kakam jong kajing ablang brot u Jisu dei nong ablang brot u jongi Jisu wang ngalong nong ablang brot babha Gospel jong Yades nong basipau nang ta susu ru lapha yau Jisu dei syakita ki himmen ki jongu sela ki jong ki para ki jongu komba la jit yau Joseph ru ban le na kapta ki himmen ki jongu hakapor ka na ta la isi pat la kentaj pat da lagi jong ki kinja lagi jong ki jaj lagi jong ki himmen komba la kentaj ru yau Jisu lagi jong ki jaj ki kinja ki blong ki jiu hakapor nang ta la tmuru ban penyap no yau Joseph komba la tmuru bonsen yau Jisu ban penyap no lagi nong budoi ki jong u lagi kita kiba bisini u lagi kita kiba pihun u lagi kita kiba along ki nong shun ki jong ukres hagra kapor nang ta susu la pensyai yau Joseph ha ka yeng jong Potifar kumjo la pensyai yau Jisu la pensyai yau Jisu hagra kapor bat baro u Joseph bat u Jisu kres la job ya ka jing pensyai nata u Joseph haban petri syakari Egypt haban sadia syakari Egypt komba yau Jisu hakapor bawa dang kelung lah ban pet no syakari Egypt namar uta usiem lawat ban priap no ki kelung mendo dang kelung hakapor nata kat tengah jong Potifar kala pelot ya ke jankup ke jong u Joseph hakapor bakila sempat bakila bam bakila syok yau Jisu kala pelot no ke jankup ke jong Jisu bala saknar pna yu nang ta ulah syadie no haki himmen yau Jisu la syadie no laipho ki sebai rupa yau Joseph kila de arpho ki sebai rupa yau Jisu la de laipho ki sebai rupa na ta ulah syate sakum la syabam kumbala le yau Joseph yau Jisu la syale kumta na ta ulah syamudoi dan ka false accusations yau Jisu kila ang baula keren ben blai ulah le blai bar kumta der kila ta kila keren ben ki nong hukum ya ki nong itu lupa bari ko hukum ko jong Moses kita ke digi syak keno yau Jisu ya syak sim la le kita baro kumbala syak keno ru yau Joseph hagayeng siem nang ta syuru ulama ya kajing don dekat ke jong blai ha kajing im ke jongu u Joseph su thu bau blai don dekat berbuar ha kajim ju komba u Jisu ru hanget bau Jisu la ban pendep ya ke mission ke jong blai de namar bau blai don dekat batu nang ta syuru kini kinong apendi de kini kita ke winong apendi ula buram dei ya u Joseph ba ula ai kakam ha u Joseph menlong mo nong pej halor baro long ba hakal nong ka balai pendai ke khot ka ba ar te uta unang ap bendi unang ap ka yeng bendi ulabu hakakti u Joseph ya ki nong sa bendi baro kat bala don hakata ka yeng bendi bat ka ke ru ba ki la le hangta la long ma u ken yu bala le ya kata unang ap ya ka yeng bendi sim nakmi ke ru em ka ba uladan hakakti jongu na ba utrai uladan kat badu ke ru ka ba ula le utrai ulapin man baha ya ka katcha ka ba ule u Joseph jingker hu kawan bat hang niu Joseph uyo ru ya kakam banlong mau halwar kinong sa bendi baro laburam da kinong abdi ya Jisu ru ha Gospel jong Lukas nong balai hulai long ba ki dan ki balawat ban ai ka buram ya Jisu nata lai nyau ya Joseph bat kinong sa bendi kini kinong sa bendi ke lele persya yau paro nata ki dan ru ki bala le ki kam baman ba kila poi ke bainong ban hadu ban syasat set bendi Lanyo yu ringkat pa kita ki nongkam baman kumbala nyo yu Jisuru ringkat bat kita kai halor jong gading pena
ikan mau ya way udah kaj deh la penrem ulah penrem ya dia la yo ya kajing penrem namar ba ulah ya lek persya yo kun jong belai way udah kaj pa ulah pan map ulah yo ya kajing penrem ya way la pelaj ya way la pedem kemalong hi kinong sa bendi ringkat bau Joseph agra kepor kajing syakri kajong Joseph nakam ta ke jaj benriu long bah kerta ka ba sau hakerta ka balai pho kalnong ka ba sau way ka khot ka balai pho long bau Joseph uladan kerta ka balai pho hakra ka por bau las dang ban syakri ya kibreo bau Jesus Christ ru ka ministry ka jong sedang hakerta ka balai pho ong ka tien ka jong blai tak dau ka ji dei ka bajan ba mut kidan kitai memang yang types of Christ haka testament kabrem bat ni bagi dan sibun bah haka ni kajing penedai naga ni kajing tu kana kajung Joseph bat uji sukres nangta habai bau Joseph ulah syong kurem ru kita ki bamdai ki jiu kamut ki balong ki sabar ki jiu kot ki gentle kombaru ukres komunong lek kurem jong kabalang bat haka balang mdai tang ki jiu ki balong ki banget mdai ki gentle ru ki long ki balangen yo alang ye keju kajing penim nang ta uji su la do no ela kajong ki himmen ki para kajong u ki brang kejat ki kenja kajong utang sipor hadi kata kilawan phai biang pat haba kilange uji su kumba Joseph la do ela kajong himmen la jengai ni ki himmen la penjengai ki ni himmen rei hadin wan be kajing dai batu nang ta lama ye ki himmen Joseph lama ki himmen ko uji su lama ye ki nong pop halor jong gading phana bai ke pop jong phai baro nang ta syuru ngi ba lawan jengo Yau Joseph daki babun kibriu keleng ke pertai bar kumjuru yau Jisu ulang ke jingkerku syaka pertai hibar aku bay nama kata kedan sibun ba ke jingedai pedeng ke jingem ke jong Joseph ba ke jingem ke jong Chris ya ka bangin aban i tang dangi pule ke bentar ngitip bau baga ketien jong blai na ka kitab ke benengkong hadu ka kitab ke bakado ru kadon kajing kadon kata ke bangong kata kadon ke jingedai ke babiang bakamden kadon ka we ka message kawi ka kubor kata kalong ba jipenem ko jong blai kalong baro hi haka keteng ko jong uji sukres